uragiye uguze uwo muceri barawujyanye uguze utwo dufuta barabimenye ubwo sinakazi kandi ureba ugiye kwikorera ibasi jyanye igisusa cy'ibihumbi 3 ukoreyemo inoti y'igihumbi cyangwa 800 uyaguze umuceri ugeze hano barawujyanye uguze utufuta baratumenye uguze agasukari barajyanye n'abana bacu bazanagwara bwa kipaka uzanye icyo kirobore ku gatambuko ukajya kugitekera abana nk'umuntu baba wagiye gushakisha. Mu gihe umutekano kwambukiranya imipaka ya Goma na Rubavu ihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukomeje kuba kayobera abagenzi, ubu noneho hari ikindi kibazo abaturage bavugana. Abaturage basanzwe bahakorera uturimo duto duto two guca inshuro ngo babone amahaho n'amaramuko. Bavuga ko bafite ikibazo kibakomereye cyo kuba ibyo basanzwe bahaha mu ngano nto cyane itari yo gucuruza, ahubwo byo guteka basigaye babyakwa n'abayobozi ku ruhande rw'u Rwanda bikangizwa bagataha amaramasa. Ku ruhande rw'uhagarariye urugaga rw'abikorera PSF bavuga ko biterwa no kuba ibyo baba binjije mu gihugu ngo babihuriza hamwe bakabicuruza. Ninde ufite ukuri? Ingaruka ku baturage zo ziteye zite? Ni inkuru y'Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika turacyari mu Rwanda aho abaturage bo mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba bakorera ubucuruzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashinja ubuyobozi bwo ku ruhande rw'u Rwanda kubambura ibiribwa baba baguze iyo batashye mu gihugu bavuye mu mirimo yabo muri Kongo. Urugaga rw'abikorera mu Rwanda rurabihakana. Ni inkuru ya Gloria Tuyishime. Atanga ibisobanuro kuri icyo kibazo Niyonsaba Mabete Dieudonné uyobora urugaga rw'abikorera PSF mu karere ka Rubavu yavuze ko nta kibazo kiri mu kuba abanyarwanda bakorera ubucuruzi muri Kongo bajya batahana ibyo kurya nk'isukari n'umuceri, amavuta ndetse n'ibindi, mu gihe bigaragara ko ingano yabyo atari iyo gucuruza ahubwo ari iyo gukoresha mu ngo zabo. Ababikora yuzanye ibyo kurya nta kibazo ibyawe, ahubwo hari abandi baza bagashyira hamwe bagafata nk'isukari cyangwa se umuceri ku buryo baza bagashyira mu mifuka bakagurisha. Uzanye ibiro bibiri bagera nyuma bagateranya bagasubiza mu mufuka bakadoda bakagurisha. Ibavuga byamaganiwe kure na bamwe mu banyarwanda basanzwe bahahira ibiribwa byabo muri Kongo. Bavuga ko iyo babigerageje ibicuruzwa byabo bihita bifatirwa ku mupaka wabo, bityo bakaba bafite impungenge ko imiryango yabo izicwa n'inzara. Akazi kako turi kugenda tugukora bakatwambura turi kujya gukora iki? Uragiye uguze uwo muceri barawujyanye uguze utwo dufuta barabimenye ubwo sinakazi kandi ureba ugiye kwikorera ibasi jyanye igisusa cy'ibihumbi 3 ukoreyemo inoti y'igihumbi cyangwa 800 uyaguze umuceri ugeze hano barawujyanye uguze utufuta baratumenye uguze agasukari barajyanye ubu ugiye gukora iki? Amavera 2 y'umuceri narayanyaguze abanange baburaye bayanyaka umupaka ari hepfo ku bakobwa bo hepfo ku cyuma cyo hepfo bahita bawunyaka barawujyana abanange baraburara. None muzabaga abana bacu ndi bazagwara bwaki bazanayigwara turi kujya gukora bakatwaka ibiryo byacu. Aba baturage basaba leta kuborohereza kwambutsa ibyo kurya muri Kongo. Bemeza ko guhahira mu Rwanda ari byo bihenze. Mu gihe utazanye ibiro 5 uzanye icyo kirobore ku gatambuko ukajya kugitekera abana nk'umuntu baba wagiye gushakisha. Twifuza yuko igihe wenda umuntu yahashye wenda nk'ako gapate inusu cyangwa se amavere 3 cyangwa se ikiro, umuntu wenda akagacyurira abana n'amavuta wenda nk'ikiro cy'amavuta umuntu yagera mu Rwanda akayatekera abana. Mu Rwanda amavera 2 ni 700, muri Kongo ni 500. N'abana bacu bazanagwara bwa kipaka. Ijwi ry'Amerika ryongeye kubaza Mabete niba bihita byoroha gutandukanya bari gukora icyaha cya magendu ndetse n'abahaha ibyo kurya. Nuko yadusubije kubatandukanya abasanzwe bakorera aho ngaho biraborohera ko batandukanye. Mu kwezi kwa 3 k'uyu mwaka nibwo byemejwe n'inama ya ministre ku mupaka uhuza Goma na Gisenyi ufungurwa ku ruhande rw'u Rwanda. Ku ikubitiro wafunzwe kubw'icyorezo cya COVID-19 mu mwaka wa 2020, hanyuma ibinyabiziga bitwara ibicuruzwa abari byo bibanza gukomorerwa kwambuka mu kwezi kwa 8. Mu kwezi kwa 12 k'uwo mwaka nibwo abacuruzi nabo bemerewe kujya muri Kongo. Nyuma yaho
mu kwezi kwa gatatu abantu muri rusange bahise nabo bemererwa kwambukiranya imipaka. Kuri ubu hakomeje kuvugwa umutekano muke ku ruhande rwa Kongo bitewe n'imirwano hagati y'ingabo za Kongo n'umutwe wa M23. Umutekano ku mupaka warakajijwe, aho ibyangombwa umuturage ukeneye kwambuka yasabwaga byiyongereye, ndetse n'abasirikare batagaragara baba bagosuye umupaka. Tuyishime Gloria, Ijwi ry'Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.